Imwe mu nkuru ikomeje kugarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye by'isi yose kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni inkuru ijyanye n'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, aho amakuru agaragaza ko igihe icyo ari cyo cyose isaha iyo yose umunsi wose ingabo z'u Rwanda zishobora kuba zamaze kuzingutwa ngushye zikaza mu gihugu cy'u Rwanda ku bushake ndetse no kuri gahunda y'ingabo z'u Rwanda. Ni nyuma yaho Burayi, umuryango umwe bw'Uburayi werekanye agasuzuguro ku ngabo z'u Rwanda ugahitamo guhagarika inkunga ya miliyoni 20 z'amayero zagenerwaga ubu butumwa muri Mozambique. Amakuru agezweho noneho muri aka kanya nuko iyi nkunga ahubwo igiye guhabwa ibindi byiciro bitandukanye n'ubundi muri Mozambique, aho umuryango umwe bw'Uburayi utazigera uhagarika ibijyanye n'iyi nkunga, ariko ibijyanye no guhagarika ko iyi nkunga yajya mu butumwa bw'amahoro bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, n'ubundi iyo nkuru ikabishobora kubimamo. U Rwanda rero rwamaze gutangaza ko mu gihe Uburayi butisubiyeho ruzahita rukura ingabo muri Mozambique. Nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, ni igihombo gikomeye cyane ku muryango umwe bw'Uburayi, ubwo turavuga igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatangiye ku itariki 12 Werurwe 2026, aho ikinyamakuru Bloomberg cyandikaga inkuru yari ifite umutwe ugira uti umuryango w'umwe bw'Uburayi inkunga wahaga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique zarangira mu kwa gatanu 2026. Ibyakurikiwe rero n'ubutumwa bugiye butandukanye, harimo ubwa Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, aho yavuze ko ari agasuzuguro gakomeye ndetse akanavuga ko bishoboka ko u Rwanda rwahita rukura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe nta cyaba gihindutse ku bijyanye n'uyu mwanzuro. Ariko igihari noneho ubu gikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ni ubutumwa bwa Olivier Nduhungirehe, noneho yatangiye ku gitangazamakuru TV5 Monde. Ni nyuma y'amagambo menshi, yaba amagambo yavuzwe na Olivier Nduhungirehe ndetse na Yolande Macron n'ibitangazamakuru birimo Reuters na Bloomberg. Tujye garuka rero ku kiganiro gikomeye cyane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagiriye kuri Bloomberg. Yatangiye agira ati: est prêt à retirer ses troupes du Mozambique, puisqu'il faut rappeler que nous sommes au Mozambique depuis juillet 2021 à l'invitation d'un pays ami, le Mozambique. U Rwanda rwiteguye gukura ingabo zarwo muri Mozambique, kuko twihutse ko turi muri Mozambique kuva muri Nyakanga 2021 gutumira bw'igihugu cy'inshuti Mozambique kugira ngo tuyifashe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa Ansar al-Sunna mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Mu myaka 4 cyangwa 5 ishize twakoze akazi keza tubasha kugarura umutekano muri ako karere, abasivili bashoboye gusubira bongo zabo, abana basubira ku ishuri, ubucuruzi burafungurwa. Hari kandi n'ishoramari mu bijyanye na gazi naturere ryakozwe n'ibigo mpuzamahanga. Muri icyo gihe kandi twabonye inkunga y'amafaranga itangwa n'ikigega cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gishyigikira amahoro. Ariko kuba hirya no hino mu bitangazamakuru hakomeje gushyirwa mu majwi ingabo zacu zigakemangwa, zigatukwa, zigashyirwaho ibihano biratubangamira. Turi hano kubw'abanyamozambique, turi hano kubw'abanyamuryango mpuzamahanga muri rusange, kandi ntituzemera ko ingabo z'u Rwanda zikomeza kunengwa. Niba akazi kacu kadahabwa agaciro gakwiye, nta kibazo, tuzivanayo kugira ngo ingabo zacu zisubire gukora indi mirimo n'ibikorwa twakoraga muri Mozambique. Umunyamakuru wa TV5 Monde yahise amubaza ati: none se musaba iki umuryango w'ubumwe bw'Uburayi? Olivier Nduhungirehe mu kumusubiza yahise agira ati: dusaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ikintu kimwe cyoroshye cyane, twebwe dushyigikiye ihame ryo kubazwa inshingano, accountability. Niba ingabo zacu zidakora neza, batubwire ko badashobora kongera gutanga inkunga y'amafaranga kubera imikorere mibi, icyo twacyumva. Ariko ikibazo suko bimeze, ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwawo abantu bose bemera ko twashoboye kugarura umutekano muri kariya karere. Ariko ikibazo kiri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse no ku bindi bihugu ni uguhuza ikibazo cyo kurwanya iterabwoba rya Cabo Delgado muri Mozambique n'ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bidafitanye isano na gato.
ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemurirwa mu biganiro byihariye kandi ntigikwiye na rimwe kuvangwa n'ikibazo cya Mozambique. Icyo nicyo kidutera ikibazo. Turimo kuvanga ibibazo bibiri bitandukanye. Hari ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigibwaho impaka ukwacyo, ndetse hari n'inzira zashyiriweho kubikemura, ariko kuba hari ibihugu bimwe by'i Burayi bishaka kubihuza n'ikibazo cya Mozambique bidafitanye isano na gato, kandi ariho turi gukorera akazi gafitiye akamaro ibyo bihugu byaduteye kunenga no kudushyiraho ibihano. Ibyo biratubangamira. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Ubu ni ubutumwa bwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe bukomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga. Reka dukomeze n'ubutumwa yatangiye mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murakoze. Nta nubwo ari n'icyemezo twafashe, ahubwo ni ihame twashatse kwibutsa kuko mu kwezi kwa Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'iki gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba Ansar al-Sunna iri cyufana na Eta Islamique cyangwa Islamic State. Imyaka 4 ishize bakoze akazi gakomeye ku buryo abaturage b'abasivili basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe, ndetse n'ishoramari rikomeye mu bya gaze naryo ryarasubukuwe, ryongera aya masosiyete yongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye bw'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Rero twibukije ko u Rwanda narwo rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, ndetse tukaba twaranatakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kariya karere gahabwe ituze. Rero tukaba twibukije yuko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique, ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za sosiyete zikora ishoramari hariya, ariko izo ngabo zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Ibyo ngibyo ntabwo bishobora gukomeza. Niyo mpamvu twibukije yuko u Rwanda ruzakomeza akazi karwo rwasabwe ni haboneka inkunga ruhabwa nikomeza gutangwa, ariko iyo nkunga nihagarikwa birumvikana ko tuzava muri Mozambique, hanyuma ibyo bihugu bigashaka ikindi gihugu cyangwa se izindi ngabo zikora ako kazi. Byose bifite aho bihuriye, kubera ko twabwiwe inshuro nyinshi n'ibyo bihugu byagiye bifata ibihano n'ibindi, ndetse biduha inkunga, yuko ingabo z'u Rwanda zakoze akazi keza, ko bishimiye umusaruro watanzwe n'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Cabo Delgado. Ariko ibyo bihugu mu gihe byemera ko u Rwanda rwakoze akazi keza, ariko akabi nabyo bigaruka kudufatira ibihano cyangwa se kuduhoza ku nkeke, ku buryo no kugira ngo aya mafaranga atangwe usanga bijya mu biganiro bitarangira. Hari ibihugu bimwe biba bidashaka ko aya mafaranga atangwa. Rero niyo mpamvu tuvuga tuti ni byiza yuko ingabo z'u Rwanda akazi zikora bihabwa agaciro, ntiduhozwe ku nkeke, ntiduhore tubangamirwa, tunengwa, ndetse tunafatirwa ibyo bihano. Ngira ngo ni ibintu byumvikana, kuko twebwe nk'u Rwanda twemera, navuga accountability, ni ukuvuga kubazwa ibyo ukora. Iyaba ingabo z'u Rwanda ziba zitarakoze akazi keza muri Mozambique hanyuma bakabitunengera, twari kubyumva rwose. Ikibazo ni uko batanatubwira akazi twakoze muri Mozambique, ahubwo batubwira ikindi kibazo kijyanye n'intambara y'uburasirazuba bwa Kongo idafite aho ihuriye n'akazi ko kurwanya iterabwoba dukora mu karere ka Cabo Delgado muri Mozambique.
twebwe twibutsaga ihame rusange, ntabwo byari ibyo kuvuga gusa iyi nkunga umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe uduha, ni ihame rusange rijyanye n'uko ingabo zacu, akazi ka RDF mu karere ka Cabo Delgado bigomba guhabwa agaciro. Turabizi ko no mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibyo bihugu wavuze atari byo bibangamira yuko iyo nkunga idushyikirizwa, hari ibindi bihugu bibibangamira, ariko twebwe ni ihame rusange twibukije ibihugu byose yuko twebwe niba akazi dukora gashimwa ariko kakabangamirwa nabo gakorerwa, ko ibyo bintu bidashobora gukomeza, ko ingabo zacu zigomba guhabwa agaciro, ariko ibyo bihugu bitaha ingabo zacu agaciro, twe nta kibazo dufite, ntabwo dushaka gutsimbarara kuguma muri Mozambique, kuko akazi dukorera tugakorera Mozambique, tugakorera n'umuryango mpuzamahanga. Twebwe rero twiteguye kuva muri Mozambique, hanyuma ibyo bihugu bigashaka izindi ngabo zakora akazi twakoraga. Leta ya Mozambique ni leta y'igihugu cy'inshuti, yadutumiye kandi yishimiye n'ibyo dukora. Ngira ngo ikibazo ntabwo ari leta ya Mozambique, ahubwo ikibazo ni abo baterankunga, kuko nibo bafata ibyo bihano, nibo baduhoza ku nkeke, ntabwo ari leta ya Mozambique. Rero twebwe ku ruhande rwa Mozambique n'u Rwanda, ubufatanye bwo burakomeza, ariko birumvikana ko buzabangamirwa n'iyo myitwarire y'ibyo bihugu biduhoza ku nkeke cyangwa se bidufatira ibihano.